Sa Živicom Vidanović, predsjednicom Udruženja građana Radinost, razgovarali smo o postignutim uspesima u ovoj godini, aktivnostima koje slede i o planovima za narednu godinu. Da podsjetimo, Udruženje građana Radinost iz Aleksinca osnovano je 12. decembra 2005. godine. Cilj okupljanja ljudi, vičnih i vrednih ruku u ovo udruženje je očuvanje starih zanata, naše kulture i tradicije, koja se ogleda i u etno motivima na pletenoj, heklanoj i odeći vezenoj starinskim, takozvanim punim vodom. U vreme kada su deca okrenuta igračkama 21. veka, kao što su kompjuteri, tableti, mobilni telefoni, ovo udruženje spaja prošlost i sadašnjost i na siguran, ali nenametljiv način starima uliva nadu, a mlade vraća korenima. Ova godina je za nas vrlo važna i posebna zato što je prve godine kod nas u Aleksincu održana etno susreti Vredne ruke. To je naša manifestacija 5. juna kad su Dan opštine. I možemo da kažemo, mogu da kažem da ove godine udruženje je dosta gostovalo kod naših sličnih udruženja, pojavljivalo se na svim manifestacijama, pozivima i gostovali smo sa modnom revijom. Tako da smo izuzetno zadovoljni i posetom i našim gostovanjem. Ta modna revija je nešto novo iz vaših radionica. Pa ova modna revija ima nove modele, inače nije ništa novo. Mi od 2008. godine nastupamo i predstavljamo u Srbiji modele koje izrađuju naše članovi i članice. Tako da, eto, mi tako se prezentujemo naš grad i naše udruženje. Da li kod vas postojala makar neka mala sumnja da devojke neće prihvatiti da nose modele sa etno motivima, jer znamo da savremene devojke imaju sasvim drugačiju garderobu u svom ormanu? Na početku je postojala sumnja, međutim, kako smo radili modele i dolazile devojke i momci i dečaci, više sumnja ne postoji. Cure su oduševljene novim modelima i vole to da nose i da prikazuju. Da li Radinost do kraja godine ima isplanirane još neke aktivnosti? Da, u planu nam je gostovanje u Knjaževcu na njihovoj manifestaciji 30. novembra i imamo još našu godišnjicu koja je 12.12. ove godine da proslavimo. Doduše još neke pozive imamo, da li ćemo ići ili moći da ostvarimo to, vidjet ćemo do kraja godine. Šta možete da kažete o planovima vašeg udruženja za narednu sezonu? Pa mi se trudimo i nadamo se da će biti sledeće godine uspešnije od ove godine, jer sledeće godine 14. jula je 50. godišnjica manifestacije na Moravi Vodenice Stara i bit će novi modeli. Svojim stvaralaštvom svi članovi ovog udruženja se trude da sačuvaju autentičnost, kulturu i tradiciju. Zbog toga je njihova uloga utoliko veća jer na svoj skroman način utiču na očuvanje identiteta srpskog naroda.